Ya. Bo día. Sendo as 10:33 constitúese mesa de contratación en asistencia ao Concello de Pol para o servizo de desbroce mecanizado no Concello de Pol, anualidade 2026, expediente do Concello de Pol 331/2026. Por tratarse dun procedimento simplificado, vaise proceder á apertura de documentación administrativa e criterios avaliables automáticamente que veñen nun sobre único. Ten representación da sociedade que presenta a oferta, que conta coa adecuación solvencia económica, financiera e técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente, que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade, que non está en curso ninguna previsión para contratar, que conta cos medios materiais e persoal precisos para levar a cabo o obxecto do contrato, de conformidade co disposto no artigo 159 e 75 da Lei de Contratos do Sector Público, que non vai recorrer as capacidades de outras entidades, non está inscrita no rexistro, según isto. Oferta económica. Ofrece o seguinte prezo. Prezo sen IVE 61.898 euros. IVE 12.998,58 euros, o que ascende a un total de 74.896,58 euros. Comprométese a reducción do prazo de execución dun día. Finalizada a apertura pública de ofertas. Pasamos a deliberar.
Bo día, sendo as 10:40, constitúese mesa de contratación para a obra en Ribadeo, rehabilitación de firme Lupe 5204, Cedo Feita, Lupe 5203, Arante, Rego Corto, Luz 132, punto kilométrico 3600 a 6770, expediente número 2026 con 02 0000 48. Previamente procedeuse a apertura de documentación administrativa de cumprimento de requisitos previos presentada polas empresas licitadoras, sendo esta correcta, polo que procede a admisión ao procedimento de Construcciones Isidro Otero SL, Desarrollos y Metas SL, Grupo Vascuas 2008 SL, Ordescon SL. De seguido procédese a apertura pública de criterios avaliables automáticamente. Construcciones Isidro Otero SL. Precio con IVA 171.087 euros con 35 céntimos. Está silenciado. Activa. 140. No, te dije la base. Te digo el total. Ay, qué caray. 207.015. Perdón, vuelvo a repetir. Sí, 207.015,69. 171.087,35. Sí, correcto. Comprométese a executar as melloras de obra consistentes en 30 metros de cuneta rebasable revestida de formigón coas características definidas no cadro resumo do prego de CAP, non. Comprométese ao aumento do prazo de garantía de 3 anos, non. Comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por un importe de 100 euros. E a efectos de desempate, 44,0. Desarrollos y Metas SL. Prezo total 193.963 euros. 160.300. Comprométese a executar unhas melloras de obra consistentes en 30 metros de cuneta rebasable revestida de formigón coas características definidas no cadro resumo do prego de CAP, non. Comprométese un aumento do prazo de garantía de 3 anos, non. Comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por un importe de 200 euros. E efectos de desempate, 40,0. Grupo Vascuas 2008 SL. Prezo total 207.231,57 euros. 171.265,76. Comprométese a executar unhas melloras de obra consistentes en 30 metros de cuneta rebasable revestida de formigón coas características definidas no cadro resumo do prego de CAP, non. Comprométese ao aumento do prazo de garantía de 3 anos, sí. Comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por un importe de 0 euros. Efectos de desempate 116,3. Ordescon SL. Prezo total 215.844,63. 178.383,99. Comprométese a executar unhas melloras de obra consistentes en 30 metros de cuneta rebasable revestida de formigón coas características definidas no cadro resumo do prego de CAP, non. Comprométese un aumento do prazo de garantía de 3 anos, non.
comprometerse a executar un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por un importe de 85,36 euros e a efectos de desempate 13,0. Finalizada a apertura pública de ofertas. Pasamos a deliberar. Bo día, sendo as 10:49 constitúese mesa de contratación para obra en FOD, actuacións varias en LUPE 2001, LUPE 2002, LUPE 2006, LUPE 2007, LUPE 2009, LUPE 2011 e LUPE 2013. Expediente número 2026 con 02000049. Previamente procedeuse a apertura de documentación administrativa, declaración responsable de cumprimento de requisitos previos da licitadora a esta obra, que é Ovisa Pavimentos e Obras SLU. A documentación é correcta, polo que procede a súa admisión.
E procedemos agora á apertura pública de criterios avaliables automáticamente. Ovisa Pavimentos y Obras SLU. Prezo total 247.396,60 euros. 204.460. Comprométese a executar unhas melloras de obra consistentes en superficie aglomerada coas características definidas no cadro resumo do prego de CAP de 10 metros cuadrados. Comprométese ao aumento do prazo de garantía de 3 anos nos termos establecidos no PCAP. Sí. Comprométese a executar un programa de divulgación e posta en valor das obras executadas por un importe de 100 euros e a efectos de desempate 61. Finalizada a apertura pública de ofertas. Pasamos a deliberar.